अहानबदा मरुओइबा पाउ पिजरी सीएम की वाफम लान उहन्नबा होनरक्लिबा असिदा मियामना थाजबिगनु हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेशना अपील तौरक्ली। क्वेड लीडर समिट असे अखन्नबा लैबाक अमतदगी मायोक्ता पांगथोकपा नते हाइना पीएम मोदी ना फोंदोक्रे। लोक अदालत सेटल तौखिबा केसिंग हाई कोर्ट सिंगदा अपील चटपा यादे जस्टिस गुनेश्वर। सेंटर की बॉर्डर फेंसिंग अमसोंग एफएमआर लौथोकपा नागालिम की मंगलान थुगाइनबा होटनाबने एनएसएमआईएम। सिक्योरिटी फोर्स के ऑपरेशन सिंगदा मसिंग यामलबा खुलाई अमसोंग बॉम्ब सिंग फागतपा ngamkhre। महाइरोय लेसांगथेम मोतिलालना मनुंग मतम सादना लेखिदबदा मणिपुर स्टूडेंट फेडरेशन एमएसएफ ना अवाबा फोंदोरक्ली। अमदे निंगथौखोंग खा खुनौ मिहात की प्राइम एक्यूज NIA कस्टडी दा अक्टोबर 5 फाउबा रिमांड पिक्रे। खुरमजरी ममी टीवी ना संदोकचबा मणिपुरी पाउ मियंग ताबिरिबसिंगबो तरामना उक्चरी पाउ संदोकना फिजरी। लमदमस्ती की सीएम एन बीरेन सिंह ना तूना चटमिनदुना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की चौखत थौरांग कया पाइखतुना लाकली। थौबाल डिस्ट्रिक्ट को सीएम ना मिराइखिबा लैते चीरबा मतम असिदा मियोय खरना राजनीति की खुदोंग चाबा लौनबा होनबदा सीएम की वाफमबु लान उहन्नबा होनरक्लिबा असिदा मियामना थाजबिगनु हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की हानगी वाइस प्रेसिडेंट TS जादुमनीना मियामदा अपील तौरक्ली। बीजेपी थौबाल डिस्ट्रिक्ट के मिहुत सिंह याउना एक्स प्रधान मेंबर GP की चेयरपर्सन म्युनिसिपल काउंसिल के एक्स काउंसिलर मेंबर सिंह लोइनना खांगबोक्ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा TS जादुमनी सिंह ना हाई लमदम असिदा थोकलिबा लान असिदा अखोय अमता ओइना पुनसिंदुना थेंगनमिनगदबा मतम असिदा सीएम ना थौरम अमदा वांगांगबगी वीडियो अमा सोशल मीडिया दा वायरल चटहंदुना महाकपु लान उहन्नबा होनरक्पा असे यामना लाइबक थीबने। वाफम अदु सीएम ना थौबाल डिस्ट्रिक्ट पु मिराइबगी हाइखिबा नते थोकलिबा लान असे लाक्सनबा होनरक्पदा राजनीति की खुदोंग चादबा लौ ngapiगनी खुदोंग चाबा लौनबगी दमक्ता हेक हेक अयक अपन पीरिबा मियोय खरा खक्तंगदा हाइखिबनी। राजनीति की अखुबा मिदियंगदा सीएम बु मियामदा लान उहन्नबा होनदुना अखोय मसेन खाइबुंग खाइबुंग तानबा होनरक्लिबा असिदा मियामना थाजबिगनु। सीएम गा अखोयगा अमता ओइना चटमिनदुना डिस्ट्रिक्ट असे की चौखत थौरांग कया तौख्रे मखा तानसु तौनबा थौरांग कया पाइखले। मसिगी प्रमाण हाइबबु ngasiगी मिफम असिदा सरुक यारिबा मियाम असिना खुदमने। महांगना हाई लान असिदा लेंगाक असिना इलीगल इमिग्रेंट सिंग तकथोकपा पॉपी प्लांटेशन तौरकपा अदु थिंगलुबदगी थोकपनी। लान असी अखोयगी मरक्ता थोकपा नते लेंगाक कुकी इलीगल इमिग्रेंट सिंगम की मरक्ता थोकपा लाने। सीएम की वाफम अदो पुलिस ना फाबदा थौबाल हैरोक अमदे वांगजिंग की मियोय सिंग हेक्ता ओइरमी हाइबनी मसी अफबा वाखल अमदा हाइबा ओइरमगनी खल्ले। थौबाल दा सही 15 सीएम ओइरमबदा तौरमद्रबक कया ngasi तेलबा मतम असेदा बीजेपी सरकार असिना तौरखरे। मसी लमदम असिगी दमक्तनी मियामदा मतम कयादगे मणिपुरदा ILP चटना हल्लो हाइना इहो कया हौदना लाक्लबसु तेलबा मतम असिदा चीफ मिनिस्टर नोंथोमम बीरेन सिंहना लुचिंगबा लेंगाक असिना थबक ओइना ओंथोखरे। म्यांमार रोमदगी चंगसिलक्पा इलीगल इमिग्रेंट सिंगना थिंगनबा बॉर्डर फेंसिंग की थबक पाइखलक्ली। फ्री मूवमेंट रेजिम लौथोखरे वीजा याउद्रबदी चंगथोक संगसिंग याहनरे। हाइरिबसिंग असे हौकिबा चही 15 की लेंगाक अदुना तौरमदबा ngaktani। सीएम की वाफम अदु चही 15 की लेंगाक अदुना तौरमदबा थबक ngaktani हाइबा ओइगनी हाइकी। महांगना मखा ताना हाई हौजिकी मतम असिदा चीफ मिनिस्टर फम थादोकदबनी हाइना राजनीति की थौ इनसेन मानबा मओंगदा हौरिबा इरांग असे मतंग चाइ चादे हाइबसी मियाम हेना खंगनरबनी। चीफ मिनिस्टर फम थादोकलकदी इरांग असी लोइसिलगद्रा नत्रगा खुदोंग थिनिंगाई ओइब्रा हाइबा असेसो मियामना खंथबियो। हौजिकी चीरबा मतम असिदा राजनीति की अखुबा मियेंगदा अखोय मसेन मरक्ता अमगा अमगा खाइबुंग खाइबुंग तानबा होनरक्लिबा असिदा मियामना थाजबिगनो। हौजिक
टी अखोई मसेन अमत ओइना चटमिनगदबा मतमने हाइनासु TH जादुमनीना मियामना मखाताना अपील तौखे ngasigi mifam aduda BJP Thobal District ki President Yumnam Kumarjit Singh Khangabok Part 3 Gram Panchayat ke ex Pradhan nominee M Manglemjau Singh Khangabok Part 2 ki Gram Panchayat ke ex Pradhan nominee S Opendro Singh Khangabok Part 2 ki ex Pradhan N Lakpa Singh Sangayufam Part 2 ki Gram Panchayat ke ex Pradhan Wahidur Rahman Sangayufam Part 1 Gram Panchayat ke ex Pradhan Jakir Thobal Municipal Council Ward Number 9 की Caretaker Councillor W Ibochauba Singh Caretaker Councillor O Sanathoi Devi Khangabok Gram Panchayat की Chairperson N Ramananda Singh Laisangthem Gram Panchayat की Chairperson L Raghu Singh Moizing Gram Panchayat की Chairperson Mohammad Ayub Khan amadi BJP Thobal Mandal की President PS Dayananda Sarmasu Saruk Yake Masaygi hai ki bayam se अखोई माइकई हाइजनिंग प्रजासिंग हाइजनिंग अतमना हाइबे मियोई खर यावतो तौबीगनु हाइना हाइकिबगतनी अदुबु अनेबल सीएमना मदुदा हेक पनबदबा सोयोरिबुदी हाइकांद कइनो हाइकांदे थौबाल खामो हैरो वांगिंग थासी अखोई लानसिदा हरकपा याम थोय याव कंगुनी हाइना अदुबु नुगाइदबदी पुलिस ने हेक फारुबदा हेक थौबाल हैरो वांजिंग हेक्ते यौरमी हाइबदु ककी हाइदु खतंग हाइदी हाइदोंनिंग अमा हाइकिबा अदु हाइकिबा वाइदा हाइदा प्रजा अमेरिका की खोंगचता प्राइम मिनिस्टर मोदी ना विल्मिंगटन डेलावेयर पांगथोखिबा इंडिया अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अमदी जापान लेबाक सिंगे लुचिंगबा सिंगना सरुक यादुना पांगथोखिबा क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वेड हाइना खंगनाबा क्वेड लीडर समिट सरुक यारदुना महांगना हाई समिट असी अखनबा लेबाक अमतगी मायोक्ता लेपा लेते इंडो पैसिफिक रीजन के शांति रक्षा अमदी चौखत थौरांगी वाफम खननैनबने लेबाक अमगी निंखा तंबगी हक अमसोंग इंटरनेशनल लॉ इकाई खुमनना चटमिनबा पांबगी वाखलोन सिंगसो फोंदोखिबगा लोइनना मोदीना मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग माइट्री अमसोंग क्वेड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन लिसंगनी कुनगमंगा इनिशिएटिव सिंग लॉन्च तौखे अमदे इंडो पैसिफिक रीजन दगी लाकपा महैरोय सिंगे दमक क्वेड स्टेम फेलोशिप सो हौदोखे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना था से कि कुनहुमदोइदा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की समिट ऑफ द फ्यूचर द सरुक यादुना वांगांगलबा मतुंग अतोपा लेबाक सिंगदगी लाक्तुना समिट असिबु सरुक यागदौरिबा लुचिंगबा सिंग उन्नदुना शांति रक्षा चौखत थौरांग अमदे ललोन इतिकी मतंगदा वारी सानगनी हाइरी लोक अदालत सिंगदा सेटल तौख्रबा केस सिंग District Court, High Court amasung Supreme Court singda Legal Service Authorities Act 1987 Lok Adalat Regulation 2008 matung ina appeal chatpa yade haina High Court of Manipur ge Judge A Guneswar Sarmana ngasi Lamphel Park Court Complex da National Lok Adalat haudokpagi thauramda phongdokre Legal Service Authorities Act 1987 Under Section 19 Clause 2 gi makhada National Legal Service Authority NLSA gi mityang makhada Manipur Legal Service Authority na sinduna ngasi Lamphel Park Court Complex ta National Lok Adalat hogdokpagi thauramda saruk yaraduna Justice A Guneswar na makhata na hai Adalat asida maru oina sen tonba lamgi yenaba bank loan ga mari leinaba amade atai criminal case sing settle taunabagi pandamda pangthokpani पांगथोकलिबा लोक अदालत असिदा मियामना कोऑपरेशन पिबिदुना मपुंग फाना होटनामिनसे हाइना महांगना अपील तौखे ngasi पांगथोकलिबा लोक अदालत असिदा बेंच अहुम खाइदोक्तुना तोंगान तोंगानबा केससिंग चथबा हौख्रे बेंच नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इम्फाल वेस्ट युंखाम रोथर बेंच नंबर 2 दा बिनी nganगोम अमसोंग बेंच नंबर 3 दा निंगथौजम लनलैमा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इम्फाल ईस्टना चेयरमैन सिंह ओइदुना एबकट सिंह अमदी MSLSA गे वॉलंटियर सिंह सरुक यादुना पांगथोकले अदालत से कई नोय मतमदा कोई कोर्ट लेबा केस मयाम सम सम नायदा सिविल केस मरुई नायाबा पैसा पुथो क्वेश्चन की हिंगोगी इमुंग मनुगी खना सैनबा कोरबा सिमो मयाम से लो अदालत से हापक सेटल तो बुये अदुगा क्रिमिनल की दायरा मसा मसा कंप्रोमाइज तौया खना सैनबा मसा मसु पैसा पुरो सिंदा खतो अदु बगी मसा मसु से सेटल तो बुये से काना बंद करिनोदा सिदा लो अदालत सेटल तो बुजे पार्टी दिसिना सुमाइना अखोय यानजर या हरगा तो बुनीना बसे अपील से पे यात्रे
aduga sigi Lok Adalat tabu order sigi court tabu order sigi Chakma adu court tabu order di district judge da high court supreme court appeal makha muksa Center की फ्री मूवमेंट रेजिम FMR लौकिबा अमसों इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग के खोंगथांग नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड IM NSCN IM अकंगनबा मवोंगदा यानिंगदबा फोंगदोखरे NSM GPRN के इंडिया गवर्नमेंट की खोंगथांग असे नागा के अपुनबा सक्तम सागनबा होनरगलिबा खोंगथांग असे के ओनतैनबने मैहौरोंदगे इंडो अमसों म्यांमार बॉर्डर सिंगदा नागा फुरुक की खुलसिंग खुंदारी खुंजासिंग असिना अमत ओइबगी नुशी चानना हिंगमिनदुना नागा के आइडेंटिटी सिंग ngaktuna lakli amade naga singi nagalim gi manglan ase machetana thugaiduna india government gi thousel ase aina yadaba occupation ama oihanna bahotna bani haina lawbaga loinana lalhoba illegal immigrant amasong drug trafficking thingnabagi namada india government na chatharakli bataong ase naga political movement ase namthana bahotna bani amade chathariba indo naga peace talk ase ikai khumna dabani haina lawi haina lup asigi charo asina fongdokle Security force singna irang thokpa yaba ching amasung tampaki mafam singda leptana chatharakpa operation sing masing yamlaba aphaba makhal ki khutlai sing nongmai amasung mortar bomb sing phagat pangam khre haina police ki charol amana haire Manipur police yangna security force singna Churachandpur district ke Maubon area da chathakiba search operation sing aduda tongan ba size ke country made mortar turret mortar bomb mari magazine sing yauba 9mm pistol ani maru mapan single barrel ama explosive grenade ani meter tara taret sangba cortex wire meter mapan sangba fuse ama phagat pangam khre haire amaromda Thobal district ki fungai chingda Manipur police amasong army ge apunba team amana chathakiba operation amada magazine yauba 9mm SMG carbine ani tuya bore single barrel gun ama magazine yauba 9mm pistol ama magazine yauba .32 pistol ama HE36 hand grenade manga arming ring mari tube launching ani live ammunition round taraga mathoi detonator ama BP iron plate ani BP jacket ama tear smoke grenade ama stun cell ani amasung tear smoke cell ama walkie talkie bawfeng radio set ama phagat pangam khre haire amaromda Imphal West police ki team amana khongnang pokpi hill range Imphal West ki mafam singda chathakiba search amada magazine ani yauba MP5A3 machine pistol ani amasong magazine ama yauba insas Excalibur rifle amade kapayari bamaru kontraga taret phagat pangam khre haire Churachandpur district ke Moljone village da Manipur police ITBP amasong AR gi apunba team amana chathakiba search operation daso improvised heavy mortar pumpi mari 12 bore RDS ahom amasong improvised mortar bomb ahom phabangam khre haire Security force sing na chathakiba atopa area domination operation sing da National Highway 37 Imphal Jiribam amasong National Highway Imphal Dimapur lambida pochai puba amasong passenger puba gari yankhai taruk amasong chahunga tar sukna tare tekta kaidana chathok chasin tawhan khibaga loinana international highway sing asigi vulnerable oiba mafam sing da matik chaba security deploy tawduna pamdaba thodok sing thoktana ba hotnari amadi pochai puba gari yauna passenger puba gari sing da security convoy sing piduna tekta kaidana lambi asida chalhanna ba hotna kre hairi Police ki power sina makha taraduna Manipur gi ching amasong tampak ki vulnerable oiba mafam singda security force ki checkpoint chamaga songna taramathoi sing hangduna achat awok sing check tawre hawjek phawba gi de mifam mipun gi paw leitre haire A visit Krababam
Publicity Secretary MSM na khuyek piduna thadorokpa charol asina hai iramdam asigi damak hanba laitana ahing nungthil khaidana laibaki amasong mahairoi khunai gi thabak thaugai kayada saruk yaduna lakiba laikhidraba laisang them hemanta amasong laisang them chandani ani gi machanupa mari amasong machanupi ahum gi manungda laisang them motilalna ahum suba machanupani ing kumja lising amaga chamapan hompu July gi chaichat tara mari Numita Imphal West ke Singjamai Laisang Them Lekai da Pokhe Chahi asigi chaliba September gi chachat kun mathoi numit asida BP stroke tawrakpadagi ayuk pung 8 minute kuntra tarakpada rims ta pukhatuna laikatnake anaba hanjilakpadagi makha taba laying chathanaba Siza Hospital da refer tawkhe adubu khanghaudana ngasi nongalamdai ayuk ke pung ani khara helakpa da taibangpan thadokhe Mahangna iraicha singbu thadok lamlaga chatkiba ngasigi numit phawbada masage chahi hompuga mari suramkhe charo asina makha taraduna hai motilal na hinglingai matamda khunai asibu aphaba maikaida purakna ba hotnabada thabak thaugai kayada saruk yaduna achoba thodang lauramkhe eng kumja lising amaga chamapan marifutara nipange mamangdake chawrangna chahi kuntra hena newspaper hawker ama oina numit khudingi phongba pauche puthok pusin tawduna miyamda phanghanbada thodang lobiramba laibak miyamgi chokthaba naidana hotnaduna lakhiba mathawna maringjal leiba miyoi amani Laibak ke amasong mahairoi khunai ge achoba thodang lobiramba lamdamasigi tanglaba misak laisang them motirana laikhidabada MSM na laikhidraba thawaina lairamlenda ingna chikna laiba oirasanu haina thoni jabaga loinana mahaki laihoriba imung manungi awabadasu sarugya jari haina charo asina phongdorakle Chatli bachahi asigi January 19 da Bisnupur district ke Ningthaukhong kha khunauda laiba water treatment plant manakta miyoi mari tamthina hatkibagi thodokta chenabani haiba kukizo phuruki pharaba miyoi ama special NIA court na makhata na NIA custody da October 5 fawba remand tawkre thodok asi state government na NIA da sinaraba matung mapum oina January bachur chanpur ge hangle block take hunminsai kipgen allies Langing Mang Elias Levis Chahi Kuntraga Manga Apopa Songin NIA na faduna makoy custody da investigation ki tamak thamlaki bani ngarang NIA na Lokra Central Jail daki puthorak laba matung video conference ki khuthang da special court NIA Manipur da puthoktuna makha taba investigation chathanabagi damak mathang thagi October gi manga fawba NIA custody da remand tawbina ba prayer tawkhibaga loinana court asina NIA gi prayer asi ayaba piduna NIA custody da October 5 fawba remand pikre ngarang pangthokhiba hearing da NIA gi maikai da special PP na submit tawrakhiba remand prayer aduda hairiba accused Hunminsai Kipgen Elias Langimang Elias Levis na NIA da preliminary investigation da mahakna Thodok thokpa numit aduda mahake mobile phone da thodok adugi video amasung photograph sing namkhi aduga thodok adugi viral oiriba video amasung photo sing mahakna namba ngaktani haina NIA da phongdok khibal leiba asina mahakpu makha tana investigation tawduna January ba miyoi sing phagatpada mateng oigani haiki January 19 da Ningthaukhong kha khunau da leiba water treatment plant manak thokhiba thodok aduda laikhidraba miyoi sing adudi Ningthaukhong kha khunongdagi oinam pamon jaw amasong mahaki machanupa Manitomba Thiam Somarendro amasong Ningthaujam Navadip Singhne Democracy dadi laibak ama lekha tahanba laibak ama santi amade chawkhat hanba haibase voter praja singgi khutta leire haina Manipur People's Democratic Front MPDF ke secretary sapam samungong na phongdokre wafam ase ngasi Manipur Press Club ke Thangjing Hall da pangthokpa paugi mifam aduda sapam samungong na phongdokhe bani mahang na makha taraduna laibak ama chawkhat hanba haibase voter praja singgi khutta leire masi 21st century ki voter singde khangdabagum tawre bot na bot ni khara lahoraga loire haina khanjaba voter praja singna khuling duna leirabadi laibak aduda santi chawkhatpa rule of law chatnaba law and order leiba hongna de haibase MPDF na thajabane voter praja sing miyam gi oiba mihut ase khanbane
मियांगी ओइना मिहुत खनगदौरिबा वोटर प्रजासिंगना अचुम्बा असेंगबा मियांगी मिहुतसिंग खल्लबदे अफब मियांगी मिहुत ओइगदौरिबनी अदुबो वोटर प्रजासिंगना मागी खंदुना कानब खरा फंगलबदि यारे खंदुना मखोइगी थागलकपा मिहुत अदुना ngasi लेबाग असि करी फिबमदा लैरे मतिक चाब वोटर लैत्रबदि मतिक चाब एमएलए अमदि एमपी लैरोय मतिक चाब एमएलए अमदि एमपी लैत्रबदि लेबाग अदु शांति लैरोय मरम अदुना शांति लैबा लेबाग अमा ओहनसे हायरबदि अफब मिहुत खनसि हायना महाकना मखा ताखे लाइफ लाइन होलिबा नेशनल हाईवे भारत वर्ष की नेशनल हाईवे सिंगबु थिंगबा कना नंबर यावगे व्हाई इन मणिपुर करीगिनो अदुनदी अनफिट वोटर लेयबा अनफिट वोटर लेबनिना अनफिट एमएलए लेयबा अदु इतादि लेबाग सासोनते भंग होइतादि हिंगना सिबा हाइबा पोटु होइरेबा अदुना एमपीडीएम न थमजरिबदि मतिक चाब वोटर हेक लेत्रिबा मखै मतिक चाब एमएलए लेररोय एमपी लेररोय मतिक चाब एमएलए लेत्रबा एमपी लेत्रबा मणिपुर शांति सुखलाई लेरोय हवाईबम जांदोना इबा इसई मयक की लाइरेक लिरिसिटपा अयुक की मालंगदा हाइना मिंथोनबा लाइरेक अमा ngasi saknairaba isai iba Rajendra Okramna miyamda khudol tamkhre Laimarol Khojairol Laikolna Sinduna Manipur Press Club ke Loktak Hall da pangthokpa isai maya ki lairek phongba ki thoram aduda Laikol gi president KS Subadhani IEB Nahakpam Arunasu saruk yakhe Laikol na puthokpa isai maya ki lairek adu ki matangda saknairaba aiba sanglakpam achau sarmana lairek masak takhe aiba IEB kayana saruk yakhe ba thoram aduda liri sitpa ayuki मालंगदा हाइना मिंथोनबा इसै मयकी लाइरेक असिगे आईबी हवाईबम जांदोना ngaliंgai matamdagi hauna ibagi lambida khongdaratuna pukningda phawrakpa kaya isai oina saireng oina iduna lakhe mahaki pukning wakhalda phawrakpa kaya adubu iduna miyamda ngasi lanthokchabani chawrakna isai mayek Homputara nithoirom yawba lairek asida laison isai matam isai laibu saithaba isai laibak ningba isai amade thada saithaba isai sing yawri haiba wafam mahakna phongdoke Manipur ki climate condition ase phalaktabana maram oiraga hantak chahida kayarak hana ising ichaw thoktuna lakle chaitheng phangduna lairiba tanja asida amuk ichawna yum kaya amang ata thokiba na kham thengna praja miyamna awaba nangle hawjiksu kham thengna sabagi chang hengalakuna environment da ahongba kaya lakpadage environmental activist Manikanta Mutumna chahi tara hena Manipur amade north east ki mafam singda makhongna chatuna U thaba khakta natana environment ki awareness kaya mahiroi singda piduna lakle hantak tasu Manipur ki chief minister yauna MLA nifuda environment ki agenda point ani yawba memorandum amaso pisin khibada Manipur ki assembly da khanaduna Manipur ki chief minister Nongthongmun Biren amade forest minister Thongam Bisojitna thabakta onthokani haina thajab pirakrabane Manikanta Mutunga Chatminariba Mahausa Timga Ngarangsu Nature Club Haurai Biga Punduna exhibition football match ama Upal Thasi Upal Hingansi Haibagi Pandamda football match ama Sanakre Loinana Uchar Kaya Amaso Yenthoke Ngarang Sanakeba football match aduda Mahausa Timda Manipur gi saknairaba actor singer YouTuber MCS officer singna punsilaga environment kansi haiba pandamda Manikanta Mutum yauna sanake hairi Sahitya Yokhat Kanglop Sayoka Tenthana Chahi Khudingi Piduna Lakliba Thomas Hardy Ningsing Mana Chahi Asigi Oina Taubul Diary Gi Aiba Salam Tomba da Piduna Ikai Khumnarakani Award asi Panglagadaba Aiba Salam Tomba Kumjali Singam Chamapan Nifutaruke Megi Chaichattara Marida Bisnupur District Manung Chanba Taubul Awang Lekai Ward number 5 ta Salam Ibomcha Singh Amade Thogdam Ningol Salam Ongbe Lasami Devi gi Mapari Oina Taibang Khongda Rakhi Nupa Taruk Nupi Manga gi Manungda Tara Suba Mapari ne Masana class 3 Tamlingai dage Saireng Iba Horakiba Aiba Salam Tomba Saireng Danatana Wari Macha Nobel Lamkoi Wari radio drama amade isai daso khut thai
असिदसु नतना महाक हंदोक्लोय अमदे क्रिटिक ने महाक की अंगोब कई हाइना मिंथोनबा हंदोकपा ट्रांसलेशन की लाइरिक असिदा साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन प्राइज लिसिंगनी कुनगनिथोय पीदुना इकाई खुन्नब उठ्खरे ngasi phawbada aiba salam tombagi mafamda tongan tongan ba award tara mari rom piduna ikai khumna ba utkhre ngasi phawbada tongan tongan ba makhal ki laire kuntrani thoi hena phongkhraba aiba ase haujik quad writers moirang gi president oina manipuri lon literature amade culture bu yokhana ba hotnari ba misak amane साहित्य योखत कांगलोक तेंथाना आइब सलाम तोंबना महाकी पोंगनफम लमदम तौबुल खुलबु यामना नुंसीना अमदे खुल असिगी हौख्रबा अमदे हौजिकी पुवारी कया मयेक सेंगना इदुना फोंगलकलिबा तौबुल डायरी हाइना मिंगथोनबा लाइरेक असिदा थॉमस हार्डी निंगसिंग मना असि पीनबा खनगतपने एवार्ड असि लागलिबा अक्टोबर की चैचत तरागी नुंथिल पुंग अमा ताबा मतमदा मल्टीप्लेक्स तेंथादा पांथोकदबा सायोकागी निफु मंगा सुबा मपोक नुमित थौरंगी मनुंग चन्ना लांथोकनी थौरम असिगी मनुंग चन्ना तोंगान तोंगान बा लेमजनिंगाई ओइरबा एवार्ड सिंह फंगलकलबा सायोकागी फाउंडर मेंबर डॉक्टर मोइरांगथेम प्रियोबत सिंह अमदे सायोकागी एक्स एडिटर राकेश नावरेम अनिबुसु तरामना ओकनी ngasi jiri news network JNN की कॉन्फ्रेंस हॉल दा जननेता इरावत मेमोरियल ट्रस्ट जिमेट की लाइफ टाइम प्रेसिडेंट डॉक्टर चंदम कमल सिंह ना मिफम मपु ओइदुना पांगथोखिबा मिफम दा कुपना खनरबा मतुंगदा हाना पांगथोकनी हाइना लेपनरबा थौरम मरु ओइना लैबाक निंगबा साइरेंग चांगदमनबा क्विज कंपटीशन अमदे लाई येकपा चांगदमनबगी थौरम सिंह इराबोत थाबुंग था असिदा पांगथोकनी हाइना तौरमबदु लैबाक की फिबम अमदे हौजिक जिरिबांगी लैरिबा फिबम असे येंगलगा मिफमना पांगथोकलारोय हाइना वारेप लौख्रे लागलिबा सेप्टेम्बर की तांग कुंतरु इराबोट लैखिदबगी थौरम अमदे तांग कुंथ्रा इराबोट की मपुंग नुमित असिददे जमना अयुक्ता बाबुपरादा लैबा जननेता इराबोट की मितमदा मियामना लैसु कटपा अदुगा नुमिदांगी मतमदना मैरा कतुना जमना थौरम असे पांगथोकपा हाइना वारेपनके ngasi मीटिंग अदुदा जिमेट की एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर सिंगना सरुक याके मणिपुर खुनाइदा नोंग नोंगगी वाबा हेंजिलकपा इसागी पोथोक मरांग कायना पुथोकपा ngamdabadage इंडियादगी पुसिलकपा पोचै सिंगना खुनाइ सिगी हिंगनबगे अमता ngairaba पांबै ओइरकले लमदमसिगी मपी मपा ओइरिबा सिंग असेना खुनाइ सिगी मियामबो अचुंबा माइकैदा माइओन हंदुना पुबा ngamlaktre असिगुंबा सीबा अमदि चंगबगी तालक असिदा लाइवैख्रबा हिजम इराबोट कुंबा अमा अखोइना मतमसिदा मागी मरमदा नैनबा हाइबसे मतंग चाइ खंदुना अखंग अहै कयागा लोइनना खुनाइगी मियामगा नैनबगी तंजा असे लौबनि हाइना लोयालम अपुनबा लौमीलोप लालुके मीडिया कोऑर्डिनेटर खुमुजम रोशन सिंगना थादोरकपा चेरल असिदा फोंदोरकले इराबोट कुंबा मोरल डिसिप्लिन इंटीग्रिटी इथिक्स अमदे ममा लैबाकु नुसिजबगा लोइनना मियाम बुनिंगबा लुचिंगबदे मणिपुर की इतिहास के लिलम चत्ता टॉप टॉपना नाइतोम गानबा मिसकने इराबोटना खुनाइ असिगी खंजरंबा अदुकी मंगलांदुगा ngasi खुनाइ सिगी लुचिंगबा सिंग अमदि मियाम सिंगना तौरिबा थबक सिंग असिगदि पुमोन ओनरे लुचिंगबा सिंगना लुचिंगबगी थबक तौद्रे अमदि खुनाइ सिगी मियामना खाइबुंग खाइबुंग तानरे मरमदुना लोयालम अपुनबा लौमीलोप लालुपना हिजम इराबोट की मरमदा फंक्शन तौदुना नैनबगी मरमदि खुनाइ सिदा इराबोट कुमना वाखल खनबा लुचिंगबा कया थोरकनबगी पांथोकपनि हाइना जरो असिना मखा तारकले
ngarang ayok state asigi mafam kharada akhak araw loinana akanba nungsit yauna chukhiba nongna yungkai yauna amang ata thokhrab matong lagliba September 16 phawbade state asigi mafam kharada akanba nong taraba yai hairi Indian Meteorological Department IMD na ngarang piba order advisory amagi matung inna awang nungpok lamdamda lakliba numit kharani asida akanba nong churaba yai ngasi September 12 dage 16 phawba Manipur yauna Nagaland, Mizoram amade Tripura gi mafam kharada akanba nong suraba yai awang nungpok ki state asida lakliba numit humni asida normal oina sabaki chang asigi mathakta henna saraba yai haina so IMD gi weather advisory ki report asina hairi Swaba Swachta Sanskar Haiba Thimda Bharat Sinba Thungna Pangthok Liba Swachta Hi Seba Lisangani Kungamari campaign Kakching Municipal Council na Tha Sigi Taretagi Hauduna Mathang Thagi Ani Fauba Cleans Awareness Amadi Tree Plantation Chingba Thauram Seng Leptana Chathaduna Lakle Ngasi campaign asigi taruk ni chanba numita Kakching Bazaar Business Welfare Association ga kusamnaduna Kakching Phauduna chaliba National Highway Chamaga Kuntra Taret Close Agi Road Media Amade Roadside Singna Cleanliness Drive Chathakibaga Loinana Kakching Bazaar Nauhan Laida Plate Stacking gi Thauramso Pangthokhe Cleanliness Drive aduda Kakching Municipal Council ki Senior Chief Executive Officer L. Romesh Council asigi Caretaker Chairperson and Sanjit Kakching Bazaar Business Welfare Association ki Thomi Singh Kakching Municipal Council ki Sanitary Worker Singh Amade Staff Singna Saruk Yakhe Amaromda Manipur State Livelihood Mission ki makhada Leiba Village Level Federation Kairak ki nupi singna Kairak Babu Lokhong mapandagi Kairak Tomal Makhong Maning Phawbagi lambi sengdokre Drive aduda Sinthangambi Village Level Federation Kairak amade Laimarenbi Village Level Federation Kairak ki volunteer chahum saruk yakhe Minister of Rural Development Government of India ke senthang makhada khungang amaga lambi thong samnahanba semgat sagat paki thabak thauram kaya Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY gi makhada paikhatlabaso Bisnupur district ki Kumbi Kendra gi manungda scheme masina suriba thabak seng working period loikhrabaso thabak seng mapung fana loisindriba ase mari lainaba RD and PR Minister na akan bermiteng changbiduna mathang tha October manga phawbagi manungda anoba contractor ama thabirakna thabak suba hauhanbina ba lamdamdugi praja singna demand tawrakle English ngani ga tara tare tara nipan gi PMGSY package number MNMRGO 102 phase 11 Sagang Sugnu Road to Wangu Makha Phawbagi lambi ase semba loisindabagi matangda ngasi lamdamdugi club amade Maira Paibi Singna lambi da thoraktuna athuba matamda makha tana thabak suba haunaba wafam 11 Star Club Sadang Khongis advisor and Lokana Phongdorakli Mahangna hai lambi ase matam kuina loisindana leirakpana khudong thiba amade accident kaya thokibasu yaukre Kairak Hanas Loisin Binaba Tabak Asibu Suri Batikadar Laishram Inaucha Wangjing Sorokhaibam Laikai Hariba Miyoi Asidasu Mamang the Lamdam Sigi Praza Miyamna Hijakre Sungta Tabidre Miyam Dasu Mari Lainava Singi Mapamda Midyang Changbinaba Kayarak Hana Waka Chakre Haina Tabak Asigi Walking Period Su Loikre Housing na maintenance tawbagi matamni and loken hai batikadar asina lambi ase loisindabata natana sadangkhong marilgi mathakta PMGSY gi makhada by libres amaso ngasi fawba loisindana leire diversion oina chanari ba wooden bridge asesu two wheeler dagi hena lan bayadre loisindana leire ba thongkhong asigi makhong RCC asesu quality yaudabana chekhaibasu yaure mahang na makhata na hai Chahi sigi July 16 loisindana leiriba lambi asigi matangda Kumbi Kendra gi MLA S Prem Chandra gi Salan Konjil da laiba yumda PMGSY Bisnupur Division ki makok thongba seng thabak asibu suriba subcontractor Laishram Inaucha local club amade MLA yauna punna phaminna duna thabak asi athuba matamda loisinnaba thajaba pinaduna agreement fawba tawnakhrabaso thabak suba hobidre hairaduna praja miyam gi apambadi hanagi tikadar asida miyam gi thajaba laitabana
lambi amadi loisindana lairiba sadangkhong marilgi mathakta sariba baili bridge asibu mapung phana loisinba ngamdaba anoba loisinba ngamgadaba anoba contractor ama mari lainaba RDNPR minister na akanbem yeng changbiduna mathang tha October 5 fawbagi manungda anoba contractor ama thabirakuna loisindana lairiba thabak sing asi suba hohanbiyo haina appeal tawrakli manungda lairiba kumbi kendra siki sagang tu sugunu amasung wangu makha laikai tu borang bihai riba lambi asi hajik su akoi lambi asi nong churukpa kanda sathok sasun yamna nungai taba kongkut sing laiba aduna maram ora kanda gari accident thokpe abagi na khudong thiba amasu oire masida natana lairiba thong si saba horma kana loisandana leire masi akoi gi thong asi yamna maroi ba lifeline ni hairiba laikai khungang singa sigidi adubu masi gi diversion oina saramba u gi thong asi bawda hojik texelae hojik lambi asi akoi gari macha cycle natana atai gari lanbe adre maram maduna hairiba akoi gi mari leinaba minister singna athuba matamda masi gi miyeng si changbira kanda hairiba thabak singa si hanagi tikadara du natabada atop tikada anauba ama akoi sinba pame आम आदमी पार्टी AAP की लीडर आती सिन्हा दिल्ली की निपाल सुबह चीफ मिनिस्टर ओइना हौखिबा थांगजे नुमिता राजनिवासता वासक लौख्रे हाइरे आती सिन्हा लाकदौरिबा दिल्ली असेंबली इलेक्शन फाउबा दिल्ली की चीफ मिनिस्टर ओइना लैगदौरी इंग कुमजा लिसिंग अनि कुनगमरी के फेब्रुआरी थादा पांथोकदौरिबा असेंबली इलेक्शन दा दिल्ली की मियामना केजरीवाल बु अमुक्का हन्ना चीफ मिनिस्टर ओइना खनखिबगा लोइनना केजरीवाल की सरकार ना फ्रीडम मई इसिंग फंगलिबसे बीजेपी ना थिंगनबा होनाय हाइबा वाफमसो फोंदोके अरविंद केजरीवाल ना चीफ मिनिस्टर फॉर्म दगी रिजाइन तौजरबसो मियामना अमुक हन्ना मतिक चाइना ट्रगा चादे हाइबदु लाकदरिबा बोर्ड असिना वारेब लौगदबने हाइखे कोर्ट ने जमानत दी। आज क्यों अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा, उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको इन झूठे फर्जी मुकदमों में गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने से ज्यादा जेल में रखा, उनको तोड़ने की, उनको दबाने की हर संभव कोशिश करी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी टूटे नहीं। मणिपुर कैंसर सोसाइटी न सेंदुना चाही खुदिंगी पांथोक्तन लाकपा नेशनल रोज डे गमरी लेनना रिम्स जेनिम्स अमसों कार्किनोस हॉस्पिटल दा कैंसर लायंगदुना लैरिबा पेशेंट अमसों कैंसर नारबा पेशेंट सिंगे युम द चतुना मखोय बु पुकनिंग थौगतपा ओइना रोज तेंथोकपगी थौरम अमा पांथोखरे सोसाइटी असिना रोज तेंथोकपगी मरु ओइबा पांदमदे कैंसर नादुना लैरिबा सिंगबो पुकनिंग थौगतुना अनाबा थुना फगतनाबा हाइबा थिमदा पांथोकपनि हाइरि कैंसर सोसाइटी ना कई कुछ फंक्शन को ना अन्ना हमसे ना कोई ना गेंद तो जब नहीं वो बिजली बिजली का ये ना कुछ फर्क ना हुआ कोई कई बार बिजली बार को ना कुछ नहीं अन्ना अभी मुझे मालूम नहीं अन्ना अभी मुझे ना वर्क को दिमाग ना कुछ वर्क करूँ ना कोई आपको वो ना लोग अच्छी है कोई ना रिम्स की जो था भी कहा अच्छी कुछ सिस्टम जब अरोय बदा मरु एबा पाव अमुक हन्ना सीएम की वाफम लान उहन्ना बहना रखलेबा असेदा मियामना थाजबिगनु हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश ना अपील तौरकले क्वेड लीडर समिट असे अखन्नबा लैबाक अमतगी मायोक्ता पांथोकपा नत्ते हाइना पीएम मोदी ना फोंदोखरे लोक अदालत सेटल तौखिबा केस सिंह हाई कोर्ट सिंह दा अपील चटपा यादे जस्टिस गुनेश्वर सेंटर की बॉर्डर फेंसिंग अमसुंग एफएमआर लौथोकपा नागालैंड की मंगलान थुगाइना बहोतना बने NSNIM
Security Force sing operation sing da masing yam laba khutlai amasung bomb sing phagat pangamfrei. Mahairoi lesang them Motilal na manung matam chada na laikhidabada Manipur Student Federation MSF na awaba phongdorakli. Amade Ningthaukhong kha khunau mihat ke prime accused NIA custody da October 5 fauba remand pikrai. Haujiki oina Mami TV na sandok chaba Manipuri pau matang asal loijare mayambo amuka hanna ramjare.